le fionga le tua e pe no perfetto mai, perfetto Isaia. Fe mai wa manu o ia ona o anta to solitula fo. Wa momo ia ona o anta to wa mioleanga. O lea o inga e file muai tātou sa iona lunga lea. Ona wha lava foi. Ua malo lo ai tātou. Fitu se lau tau sanga na perofeta mai ai Isaia ele i whanau Yesu. Na walo i ai Isaia. Fue mai o lau solitu la fono, ma lau solitu la fono. Wa manu ai le li o Yesu Kariso. O lau a mio leanga, ma lau a mio leanga. Wa momo ai o ia. Wa tātou maua le file mu ono lea o inga sa tua le tua i ona lunga. O lea wa tātou iai, ma tātou langona ina. Ile taimi wa tātou maua Yesu Kariso. O mai, mau mai fai mai wa malo lo. Ona o wha lava o le li o Yesu Kariso. But he was pierced for our rebellion. He was crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. That's how far our God was looking at us. 700 years before Jesus was born, Isaiah prophesied that you are going to be healed. Your rebellions caused him to be pierced. Your sins causing him to be crushed. We are whole because he was beaten. We are healed because he was whipped. That was God's plan. He set aside for us. Na maliwa Yesu Kariso. Na ia sila mamau mai ai tātou. Ai tātou te lei soifua mai ma tātou whiola mai. Wa uma na whaataatia e lea tua mo i tātou. O leo tātou iai le ainga o lea tua. Wa tau whanawina i tātou. Wa ta ua i tātou o le ekalesia. O e wa whaamamaina. Ma sausauina e ale le mana o le toto Yesu Kariso. Ona o le taulanga na tāpena e lea tua mo i tātou. Whai mai le molimau. O le au whai evangalia. Na whaapale ina o ia. I le pale tui. He was crowned with thorns. It is a symbolic of mocking and defamed. Jesus took the mockings and being defamed because of us. Na whaapale ai o ia o le tupu. Sa te tau o na pale i le pale o le tupu. Ai na whaapale i le pale tui. Ona o le mātanga whai mai na whai. Ma amusia, maulangia e tangata. Ai na tau ave ia ona o le manatu mai ia te oe. E kalesia o ani manatu wha maua lunga, mani manatu wha sia i lei loa i la fionga le tua. Na tau ave Yesu Kariso e ala i ti ngā i le pale tui. Na tawhi mai ai le toto. Ina ia wha pena na wha mangalo. Ma wha fawina ai o tātou manatu mo tātou langona. A tātou wha ai. I mea na tutupu ia te ia. O mea uma. Na o iai manua. Ma wha manua lia ai o ia. Ma tui. I le tui ma le tau i lona i tu. Whai mai na tawhi mai ai le toto ma le vai. O le toto o le wha mangalonga. Ma wha mamai na ai tātou. Le kāne sia o e tau au ina. Au lavani e manatu. O se mewa e masani ai. Ai ai loa whai mai ale upo le apostolo. O le tino lea ma le toto o Yesu Kariso. Ua wha malingi ina mo i tātou. Ia e mawhau loto i ai ma e manatu ai. O le soifua ato toa lea o Yesu Kariso. Na ofo ina mai mo i tātou. O lea ua tātou manui ai. Aleluia. Wala watu a faapea o nau e tau au ina o na e tūlai mai lea. Ma e vava ai atu wha lea nganga i a te ia. Ma e mawhau atu i lea lofo lea tua mo i tātou. Ma mao le nei mea na sila mai ai lea tua. A o lea ua tātou tutu i ona luma le nei a fiafi. O i tātou o tangata ua whaamama ina. Ona o le whengainga ma le toto. O le whengainga fōu. Na whaia e ia mo i tātou e ala i le soifua Yesu Kariso.
Wa foi na o maua mai le li le mea na utu ina atu wai a te utou. O le lava pōna whaalata ina i le li o Yesu. Na ia tango ai le areto wa ia whaafitai. O na tofi ai lea. Whai atu ia te ila tō. Ia o tau whai le nei mea ma whaamanatunga ia te au. Wa ia whaapea foi le ipu ina wa uma na ai u whaapea atu. O le ipu le nei o le whenga inga whau le lau toto. Ia o tau whai le nei mea ma whaamanatunga ia te au. Ia so uma. Tau te whainu ai. A wā so uma tau te ai le nei areto, ma whainu le nei ipu. Tau te whaai loa tu ai le maliu o le li. Se ia whio mai o ia. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in peace and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine and supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes." E tuol ta mama tu te talo ya te oe. Matu sauni te lia, lau tino ma lau toto. Whaafou, whaamama, whaataeleina I mātou ma whaamamaina e ala le mana o lau toto. I lo mātou te lia ai, o lau tino ma lau toto. Purify us, Lord Jesus Christ, by the power of your precious blood, as we come to partake your body and your blood, Lord Jesus. In your wonderful name, Jesus, you may partake it, tātou te lia. Amai, ia tu leo sau whaafitai ia. Mai lolo loto whaafitai lea tua. Me wa ia whaia mo I tātou. Soi pōna o whaina mai ma tā pena. O Yesu Karisto le na maliu ni sa tauro. Wa tongi o laina ai tātou. Pese iai ma langa atu ia te ia. Elelei. Sia yo wao. Pai vava ia tu ia te ia wha le nganga. Pai mawhawhau atu le tua I lona le leima lona wha maoni. Le manatu mai o le tua ia te tātou. Wa tātou mangalo, wa tātou sauloto. Wa tātou maua le wha mai moi le ola e wha wawau. Ona o le taulanga na tā pena Yesu Karisto mo I tātou. Aua nei titi lo nganga whaafitai. E te wha leo atu ia te ia. Acknowledge what the Lord has done for you. Appreciate what the Lord has done for you. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Te pese iai. Hallelujah. Yes, Jesus. Yo le tua. Lo matango fia le ma lo fia le mu. Matou te mana tua I pe oe lo matou te ma. Ma Yesu Karisto lo matou wali. The faithful and awful in my matou. We remember what you have done for us, oh Lord Jesus. We thank you, Lord. We appreciate what you have done for us. We thank you, Lord. Oh yes, Jesus.
ua mawhai o na wanoa ia nisi o fufuanga. E faapea e o na whaongaina nisi o tatu e kalesia. Lona winga a faapea o tulua a felusu mo le fitu. O whalongongo tu. O lato e whaopopo isi mo me workshops. Ina e mawhai o na tu whaatasia ma whaongaina i tonu ngā luenga taisasi mai kalesia. E leia se mele i o oita penanga al fontanga lea. E o ai tangata lau vaenga lea mo mea foio o siwa foile le taile fua sa ila toa onga e le ngata ilea o le media ia o le au faipese o le au pipese le ia se mele i o inta penanga le ngata foilea sa faapea foina ia mo mea o nganga i le au whaliliu ia whaftaila o le mo il tato whaliu nea fia sa u whaliu atu ia molimau mai Samoa ia le sunga le ia vui ia le sa ia tutonu o ongai ia sa we whaliliu wa sa ia tutonu o ongai ale winga na fo i o le tau o mene e molimau atu i le tau o le fontang le ngata fo ile ia le sunga ia ai fo ia elia sa avea le atu ia mai no whai ona whaongaina i le taimi o le media ia matama whanau o le tato ngā luenga male kale che sa whaongaina e resi vaenga nana o atu lunga fo i le i whaiengi lako batch ia e tu atu e whailato me pue ata ai whanofo lalo ti akono jo ia o talo whai e whamai pasta whangofo mako i lalo e lem whainga mako uoio whako i lem whainko se vanga ua ia lea fo ia i lau batch fo i le ka o koi e mawhai o ngai alu tonu meanga ia ai ia o sa au fa mangalo pe ki a kongo la ko wa e fela ko ki au ska ki a ko o sia la foi la to o nanga ma la to te fai ya ele sa ola e se si foi o tu fa e foi kanga ka la foi le fia pakalo ka vale pe pakaselo ka vale e ma ko ma ya ki a kongo so tanga te ngol ka vale ai ko fa singo vale fa tu vale lan ka vale sa o le sia va no o ma ko le ya sa va no o mo foi ko ngang fo papa e foi fa popo in fo le ye o matua ile ia se vango sa u falonglongo ia so ia fa mai fai ofu mafangfanga bo ia pe a ku le lok le mo se sing fai ofu mafangfanga ma ko i bela fa solo a kolfa ai se matua i tumula ale ve inga ile tu e fo ia teia ono lona fa maoni malona ngalele ia wala mo maulia le ate mo ma watu ma uma ya u i o asuma lo le sunga ya vui ia fa matala upu ia e fa le sunga suite ia ma molimau wola le ia fiafi aua o le molimau o ia te whai e fo ele atua ia ma te wha manuia fo ele atua pa e molimau i me le lei na whai ele atua i le fo i mai i le aso forile as forile ia i tau wafo ia tau mana tua ia fiso ta ia i tātou i le atua i te miuma e le ngata nana o ina i tātou I would really like just to make this. I want you to understand that we have to make sure that we're connected to God all the time, because you never know what God has put through in your heart. On my way here on Friday, I think it was halfway here to New Zealand. It was 4 hours, I believe. More than 2 hours, and then there was an urge in my spirit. And the Lord was saying, pray. Just pray. The flight was okay. My seat was good. There's no need to pray. But there was something in my spirit. God is saying, just pray. So when I pray in the spirit, I don't know why I'm praying in the spirit. But before we landed, there was an announcement that all the passengers has to remain seated because there's an ambulance waiting for emergency because of a child that needed attention, medical attention. And then it clicks to my mind. And I said, no wonder God was urging me to pray, because God knows a cry of a mom in that plane. Because when we landed, the mother just walked, in front of us. And I see a very sick child. I think it's 1.5 years, I guess, a very sick child. And I'm just challenging you, be open to the Spirit of God. Because God is looking for a channel
so that His grace, His love, His power and mercy will be translated to people that is mostly needed. So please stay open. This is not the first time that happened to me. Because sometimes when the Spirit of God is urging us to pray, and sometimes our mind questioning, why? Exactly what I did. I say, why, Lord? The day is good. My seed is just excellent. I don't need to pray. The weather is good. I can see outside. It's like a sunny day. But God says, just pray. And then when it happened, it comes to my mind, no wonder God was asking me to pray. If God put somebody in your heart to pray, please take heed to the word of God. Because you never know. A life is on the line. And God needs to work through. And when we obey, the Spirit of God will just penetrate and come to the reality that our God is able to do things for us. Amen? Ya, makaudia la ola molimau le, wa umai foi la molimau le le chef. Ya le la fa so mai la va ngale. Ala molimau ile ekalesia mangaluanga, mo tupulta songaluanga. Mo fongo mato committee mako mafofa. Ole o koi mafai el falele e onga koi fai se si fon kanga faapea. Ala eva vai le tua po la si awala onga la ye me kaunga fai mo. But ole ala vale me nga me le tua. Your goal in this time so that we can stand together and do what God has called us to do. Koneferenisi. Ya la ufinga longa fu fatula ile tu ele neitain ele ngata umfaya ona tula emainisi o faliliu ile neitain ya arvi ingala fo ile tu. Fai la tala muli le. Ola la teno folo un fo. Ai o fo il tata. Ole si o fa o teilo. Ai le lotu ya tato. Fa pel amatanga olana fo sanga e o lo tawa. Malo pasta. Fa liliu no meltasi Samoa. Kasi alo mafofo o pulfanga foi le. Oh, kasi alo mafo o pulfanga foi le mai. O vongo fala ia via le tu o uma wa ko fo ka mai ele foi uma ko fo asia wo le ia ke masang ia ala ngala tala o la le te le me ia le nganga le tu e ba fa ngo filu wa inga ile lo to tangata manga va ai masa ile le mongi mal fa maun o me ma fa ona fa ia le tu ia o fo fale fa mai mo lo ko sa nginga le ko Holy Ghost nai le nga fa ile tano ai fa mai kia ko ia kia Malia sunga koi foi lo wai ma ko ile ya sa mo alo ngala tala ele ngalo bo senta le nga yai e yai mai si sa fa pena fa manui nai ono le ngale le yo le tu ele o ma fai o tangata mo ne le fionga le tu ele o fita ele o malosi a le nganga le tu ma fai ai me o tatu ngalo nga male ka le si na fa na wina le nganga pa io le tu lo tong fai la inga tata e ta ofi ma malu le ma pa io le tu e tono langa nga ai sia au no malanga pa ia tatou tele langona ina ele na nea foi ele taua le fionga le tua ele foi tatou maftanga va malata mai sa upu mulmuli ate o tole le fiafi fa manuia le tu ia te o to madia malo to maltina ya eloi ele o sa we loi ona il fontanga le crow le fa il va ya sole nei e mo mi ai e Samoa ona o le tata ia wa le crow New Zealand o fa peona e Samoa so ani la tolua lo yel malanga nga isa vai pe mai le adu savai a molimau na lo faanga ile tato ngaluenga male kalesia fa ya tunela fa ftai na tama ona saanga le yatu ile asofa na wol oltina ol fana sa matu ye Samoa ya o fifia lo loto wo matu fo na me asa ile to ile sa fana o to fa mol wo uma me a uma wo uma amen ito fa ma ite fo sisi me ile se me to fa ma ite sisi me wo uma vi ingala fo ile tu e la fo pensiona ia vi ia le tu amen ia a pete le pension ia ke le ngonga fa mo nyanga nga nyusila a ke o ia ai kalo ile tu o te va uma mai e o ia na e ana ngona fa tai fa mo nyanga le tu ele nga ka o me le lang ia also i fonga mal se manga lo langi nge
mo I lātou, wha mai ngā lue mea uma mo e ala lofa I le atua, o le alawa le mea wo ien so I fua ma le olo, e wha mangui alawa le atua, o le mea lea, mo le atu le ngā wha malo, ma le ngā wha aftai le tātou tāpo inga, o e sa faapea na tui atu molipanga ma tāpo ia, mo ni a upo le atu no, o whaiva e manuia, o whaiva e tāpo ia, e le wa e manuia, e mo ia fo I, sa fea la vel fuluma ma ia pawal me ia o luma yo ia o luma yo ia fato ala ngona fo ia vai vai pe o mo Sauniga ia le lofa le tu lo ia lan fa malonga ona le ona la auto tapo inga mal talot o le vi inga la fo ile tu se o mato mo no mato tu atu ia ona sa fa pe ona tu talot ia ma tap tapo ia tu le al favor ala fa no longo nisi mo wala te tono lesi la vaanga le la mai o le o la tu faftai le tele me ai Samoa o le o ye la faftai le le ia ai faftai le tu o no le hanga le le tu ia tu fatasi o au te ave se pa le la vai le tu o lo nanga le malo na famahon ile to so fua ma se mato mola ia ono suafo Yesu amene ma amene a wona ngalo le o mala mo ma le la fa so solo ma lo le se vaanga le ia ma fa o mo lo su te ta to maftanga le le ono vi inga le tua ia lo sunga su tai ia ma fa liu ia o le wel tatu fa liu ne af ia la tu fa longo ia le ia se me miss also we have our interpreter Pastor Vui ia ma se pati mo la o ne af ia le tu amen Put your hands together and give a clap offering to God tonight. Before I start my testimony tonight, I want to call upon you that we went to Samoa. Please stand by at the back for us. You can only testify for 7 minutes. Ladies of Farah, so fire after then Line. Ona so mai le ola fai pese de sa malanga. E fai se rato molimau ma usu se rato pese. Ia ona so mai le mal sungal to ina ya pene. And the team that went to Samoa will sing a song. And then Alta Pene after that. Salo tato ia lela amata ina laval taimi ia wa bala watu isi sa tato malanga fatasi. If we still have time, we will call others that we went to Samoa to testify as well. So avelo se patele via ile tua. Another clap offering to praise God tonight. Ole wa mai ona faftai atu tato tama. Our spiritual father already acknowledged for your prayers and support. That why we come with a very successful conference. By the grace of God, we see each other tonight. The word that we know about our nations, it is true that you could, for you not to be there, but you support by prayers. That's why the conference come up a very successful end. Thank you for your prayers. We thank you for everything. I'll start with what I'm going to say tonight. I'm very glad to be in the conference this year. I witnessed and I saw the move of the Holy Spirit in the conference. Doing miracles and the working of the Holy Spirit in His church. The increase and the multiplication of the work of God in the church. But the joy of the Lord to be there to fellowship with each other. And I believe this is what the man cannot do. Only the Holy Spirit of God can enable us to do it. The work of the Holy Spirit
Mawhai ona whaingofie ma whatau nuu fuafuanga uma. Enable us to do everything Ma le loto ngā tasitasi. within unity. Ngā lue ai le au whai wāwenga o le. That's why God works in miracles. Whaafitai fo I le atua. We thank God also Ono mata upu ai maso le whimo le nei Koneferenisi. about the thing and all the subjects that has been taught. O mea fo ia sa o a o ai tātou o tātou matua. I le amatanga le nei tausanga. And those are the things that we were taught by our spiritual parents in the beginning of this year. O leo te mauti no ai ma o iloa. This is, I am assured, O loo fe molimau wa I a le nganga o le atua I to tonu o lana e kalesia. the Holy Spirit is witnessing to us that Mahona He is tangata. working in the church. O le au tū po le whim sa whapenona au I ai le Koneferenisi. The theme of the conference this year, Jesus Christ, the head. O Yesu Keriso o ia o le ulu. O ia o le ao le kalesia. Jesus Christ is the head of the church. Mai la whapena ona iai o ia e taitai le kalesia. If Jesus is the leader of the church, Ona manuia lea o lana e kalesia ma ona tangata. then we will see the church is growing successfully. Ina nei umisa taimi. I don't want to take it long. Ai pe o te amata atu se vaenga wha. O le taimi ana e whaola I nai ma e talia Yesu Keriso e ve malima whaola. By the time that you receive Jesus Christ as the Lord and your Savior, Le taimi fo ile nau whapena ona iai Yesu Keriso le nganga pa ia I to tonu ia te oe. that is the time that the Holy Spirit dwells in you. O mea la ia e pe o nā au ina I tātou le amatanga le nei tausanga. Ia Yesu I to tonu ia te oe. E maua lunga la walu mo le atua. If Jesus Christ is in you, you will go higher in God. E te anga I lunga. You will move forward. Tātou te anga I luma. We are all moving forward Whaatasi ma le atua. together with God. Mai whai ia Yesu I to tonu ia te oe. If Jesus Christ is in you, Ona iai lea o le leona I to tonu ia te oe. then you will see the lion is coming. Awa o inside le of you. leona. That lion Ua whātusaina o Yesu Keriso. O le leona le tu ainga o yuta. is the symbolic of Jesus. It's the Lion of Judah. O I o le osi taulanga po le whai taulanga. He is the great priest. Mai ele ngata I to tonu ia te oe le leona. He's not even inside you, Ai ai fo ia te oe le aeto. but the equal as well. O I o le tupu. He is the king. E maua lunga la na alu. He can go higher. Na te vava ai mamao I mea manuia I le ngaluenga le He can atua. see from afar for the things that for the church. Hele ngata o le aeto. Ai ai fo I te tonu ia te oe le povi po le pulu. But the ox is also in you. Hallelujah. Mai ole ngaluenga po le matafa yo ia le pulu po le povi te tonu I tangata. The responsibility of the ox inside you, O ia o le au auna. he is the servant. Ai vava ai lai matafa yo I matiute. If you look at the A responsibilities manu I e tolu e pe ona whai loa mai le whionga le atua. of these three natures, O Yesu Keriso lava lea. that is a symbolic of Jesus Christ. Awa o ia o le ao le kalesia. Because Jesus Christ is the head of the church. O ia o le tupu. He is the king. O ia o le whai taulanga. He is the priest. Nā whio mai fo o ia e au auna. He came to serve. E mamao lana vaai. He can E see from mamao lana afar. halu. He can go far. O se whaataitainga fo I le nā mo I tātou. This is the great example for us. Ina ia mawhai o na tātou fōlinga ia te ia. So we can be Christ-like. Tātou wola I pei o na soifua o ia. We can live like He Tātou lives. savavali e pei o na savali o ia. We walk like Jesus O ia o walked. le tupu. He is the O ia king. o le whaitaulanga. He is the priest. O ia foi o le au auna. And He is also a servant. Te leo se luitau na luitau wai lo wola au auna I le. That is the great challenge for me when Toi I was in the whaamalosi conference, au lo tangata. which is encouraging me Ia whaape nā ona au auna e tusa ma le wala aua le atua. so I can serve according to the call of God in my life. Hallelujah. Ave se pati e vi ai le atua. Give a clap offering to praise God tonight. Ala wha umatu lai tele me sa wha maumawina. I have so many things that I put it down, but I will come to the end. Ala wha umatu e whaapea I le isaia le lima suma le whare fo i upue lua.
I finish according to Isaiah 54 verse E 2. fuafua iai lau au nanga ma lau au nanga i le nei tausanga. So you can see how you serve the Lord this year. Na ia faapea nao na whai e tusa ma le finangalo le atu. So we can serve the Lord accordingly to the will of God. Faapea le whai upo e lua le tusia Isaia 5:2. Ia whaalau tele le me tuai lo whare ie. Extend the borders of the tent. Ia whalo ina i e pui pui o me te nofo ai. Aua e te whai titi ai. Ia whao umi au maia, ma ia malo losi au whao. Whaalau tele lo whare ie. You have to extend your Aua o tent. na whaamanuia mai le atua ia te oe. Because when God comes to bless you, He tatau ona matua I lava le me whapea naona iai le manuia o le atua. you Ia should malo have losi enough o. room to cater the blessings of God. Hallelujah. Vaenga ia e tāpena iai lo soifua mo lo wola. This is how you can prepare. Mea ona Serve the tātou Lord. whai e tusa ma le ave ai o le nei Koneferenisi. What we need to do according to the theme of this conference, Ia tātou fia fia e molimau mo Yesu. we have to go and witness for Jesus. Tāpena pena mo le toe fio mai o le ali. Prepare for the coming of Lord Jesus Christ. Tāpena pena lo tangata. Prepare yourself. Tō angai molimau mo le ali. Make your time to go and witness for Jesus. Whaafeo na mwhai on tātou whai. How can we do it? Tatalo ma angapon. Pray and fast. Whai tau le upo le atua. Read the word of God. Whaatua tua e le atua. Have faith in God. Avero se patitele I le atua nei a fia. Give another big clap offering to God tonight. Ano le a wha umai I se molimau. I'll finish it O vava here ai le tonight. matango fie ma le matau tia o le atua. I witness and I see the beauty le and mawhai e the upo na wonderful of whaama. Jesus. E le mawhai e upo na whaama tala ina. I have no words to explain Le matau tia o le atua e tu sai ma le Koneferenisi. the great and the mightiness of our Lord Jesus O se Christ. Koneferenisi to a tele lea I lau vai. This is what I witness. It is a huge conference Ua ngā lue le atua. that God is working E whaamanuia I ona tangata. to bless his people. Whaaftai ai le loto le apostolo, e mai se le whaletua ma le komiti whafoe. Acknowledge and thank the apostles and the executive committee I le lātou vava ai mamau. for their commitment and what they say to God Whaatino ino le nei Koneferenisi. for the starting of the conference this year, Tu sai ma le taitainga le ngang pai. according to the leading of the Holy Spirit. Whaamanuia le atua I lau whaafonga. May le God awhia. bless you as Ave you se hear. patitele mo le atua. Hallelujah. Next one, please. Please come and stand by here. Mr. Mike. Kia ora. I will not say long Langa le sa fai lau molimau I le aklou. O le because I sau already fai mai testified tina. to the Aklo meeting last night. I ai o o tula ia tona o vala au atu fo I lo uingoa. Ia se o sau fai atu sa tamai tala. Yeah, I have to say something because I was called to come up. Ele tele la sa tala. Awa le o te iloa le o tele na sau no atu le fai fe au. I won't say much because the pastor has already said something. Le vo sau no atu pasta miskopa. So as Pastor Ms. Kopa Ia le res le fa tali mai o maline o mai fa umatu. and Line and Mayo are coming after me. Na o fa longo ta o le ambulance na ave I tangata malanga atu I nei o na o atu mo fa mai I heard there was an ambulance came to the meeting to take some people to the hospital. ai fa tai le tua awa o alu va lele o lo mai ia But I thank God when I went to Samoa, I felt so sick. o fa tai a miskopa mai o awa sa mato malanga fa tasi I thank God for Pastor Ms. Kopa and Mayo because we fly together to Samoa. na o ale lo matua na tale tono va lele pasese Yeah, I think I was the only one that coughed in the plane. ai no mafo fau o te tau mo fai sa ofi But I was trying to hold it. Awa mafo fau fo faapea ata ofi. E una te o tupu e se fala vela. And then I thinking again, it might cause some issues if I hold it.
A wale mana ia me le tau so sa o tale lava ia ile me te tale pa wale me ole pupuni lo ngutu But I have the confidence to cough and I cover my mouth. ai no wa tau no na faapea na no walu When I arrived, o tele ialu se savali I didn't attend the marching o no fala vela ve wo walu le ave o fala au na mai fo mai because I didn't take my medication from the doctor. mo lo fa I mo lo flu It is for the flu and for my throat. o mo na o pisi ave o pe o fulea so male aso I was rushed to take all my, my style for the meeting, ai ngalo ai le meta o e malo lo ai o fala au and I forgot to take my medication with me. ona o ma fau le po ai si o le e alu atu e se itu o tu e se fe au fa mo le alu atu ma fala au Then I was thinking of who is the next one came to Samoa Oh, so they can bring manatua, up loa my Elia, medication. Then I remember Pastor Elia. o fatu lo se tama fa mo le la vili atu I le tina ya matalena pa wana tangata o me o fala au walo na winga o tele lotu le vaso atu I called my son and asked if he can look for Magdalena so Elia can bring my medication to Samoa. na tau no lo se fa au o level po ai tu ya tu al watu lo ma fala au les fraile le But thank God Elia came with my medication on that day. na inu lo fala au ma lo fa mo a so sa a matano al lo tu tau la va le sa Then I start taking my medication so I can enable to go to church from the Sunday to. From there I know I have the strength to go and attend the meeting. E fai la lau tala, ona mai le aso sa, o walu lo le lotu ele I misi ase aso. The reason I say this because I didn't miss any meetings. E fai lau tala, o se taimi mua lewa o walu ai. Ai ota se fa au unga le atua. This is the first time that I attend a conference and I witness the huge anointing in the house of God. O le tae au, auli, afi. Morning, afternoon, and in the evening. E tele la e taimi o tele mana o ai misi le afi le po. Ona e sele matango fia o por kalame. Most of the time I don't want to miss the evening service because it's a very beautiful service. E fai la lau tala, ona o se lui, ma se fo I lea wha maa losi fo I a tātou, I say this because it is a challenge for all of us. o te maa fau, ai se ale meo la o to e misi ai wale o te iloa, oka se maa nai o nei por kalame, I say to myself, why should I miss if this is the very good thing for me? So se fai fe au na whapena, au na fola le upo le tua. All the speakers and all the pastors, they are preaching the word of God. Ma nai ia o le whaalongolongo, e te whaalongo e lo tino, pe e tafu ai se afi e vevela mai lava I lunga. I can feel in my body, it's like a fire. It's a wonderful experience. So e se le tā ua ia te au, o mawhau faapea, o le mea lea ia umila ola, e mawhai lava ona o toe alu. I pray that God will give me more days so I can keep on attending these conferences. I polo kalame ale intercessor ale au tatalo, ma le polo kalame ale uina, polo kalame na sa o fia e lava, awa o tina, sa iai whataua I o tina pe ona sa unofo le ta tina ia e loi, sa whapenana whaele upu, o le tina ia fo ia palolo, ia ma le tina te le lolon suafa sa ia whaele polo kalame, o tangata fo I e mamai, fo I wangalo mea. Yeah, I was so blessed and feel encouraged when I attend the intercessor and prayer warrior session. So as the winner session, it is a blessing for me to hear our spiritual mother Eloi, Faletua Palolo, and the other Faletua that was teaching about, mentality, anxiety. Those are the sessions that they taught was well pleased and well taught. That I feel encouraged to learn from there. O le sime mana I e la o alu o tilo, o tangata. O tangata o le atua, le ai masisi e te vai atu, e pe wha e te vai atu ai le tangata, e te le masani ai, e smile mai, e hello mai, e wha fea, e wha ai, e wha masani,
E o le mea na e sele mana ia o tangata o le atua le tutonu o le ekalesia le a tātou. The other good thing that I learned from there and I experienced, every people of God that I noticed and I saw there, they all look so wonderful. They smile to each other. They greet each other. You hardly see anyone look furious, you know. E whapena fo'i, taimi uma o te vave alua fia moso no fo te fia no fo apita i luma. Ia e te lela na o atu ia mati ma Solomona. E va aia te au, e wha mai sau i tātou nofo, o lai look after e la ua whiwhi au, tangata tātou e atu I whafo. Ia na whapena leo na matou nofa atasi, ia whapena fo ia pasta miskopa, ia o maioa, ia whapena fo I pasta pene mua vae ma whaitue a line. I always went early to find a good seat, and I always went at the front. You know, Pastor Miskopa, Pastor Solomona, Pastor Mati, Mayoa, and all of them, they will look after us when we were there. Ia mala sala muli fa umatua ila molimau na pela umi. Ole o te mafo fau I mea na o I nei tātou tina whale nganga. I le po ai tātou ia keriso. O le tātou whasino manga ia keriso. O le mānai a fo ia. O mea nai tā ofile o loto. Last but not the least, I still remember what our spiritual mother always taught us about our identification and about the topic that we always hear from her, who are we in Christ? Ia male mea muli. O le launga apalolo. E winga I le vā o le tamā ma le tina o le tamā o le ulu lea o le tina a le ulu o le tamā o ke riso lea ai la le mauna na au mai e palolo e ese le tāua e ese le moli o le upo le atua And the last thing is the session that I heard from Faletua Palolo is about between the father and the mother is always encouraging and emphasizing the father is the head of the family, and what she taught us that day was really, is really a blessing. That's from 1 Corinthians 7:4-6. Ele pule le avai lo na tino, e na o le tane pule le tino la na ava, e fa pena foi ia le avai la na tane, ele pule le tane lo na tino, e na o le ava la va e pule I le tino la na tane. So o la fautuanga ia te oto, a wale pule fua le tane I le ava le si, ale si, pule a o ia I le tino la ava. Pule o le tino lau tane, e ole o nga tāua na, e ala no whea tu tāua, o na la whapena o na o ina I lau whanau, ina ia awane, awatu so le muli lua le mea na, ese le sao ma le whamau ni le upo le tua, e au ngala mo au, o te whautua ina ima, o e lau whanau, ina ia whapena o na muli le upo le tua, le te sau tā lai whaptai te le lava mo le avanoa, tato o le silua tau sanga le la, so Mike, ia le tua. Yeah, make sure you ladies honor your husband, wife honor the husband, look after your lady, okay? Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He healed my body, saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Give a clap offering to God tonight. Hallelujah. Peta uma lili mela fia fia. Ole mere la fama tala tu miskopa, tu matatia ole. You know, what Miskopa has already explained. Amen. We must soar high like an eagle. Amen. We must roar like a lion. And we must serve God to the best of our ability. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Thanks for Mātou your wō mai prayers manuia, and your support. mātou toi fo'i mai manuia, e vi ia le atua. O le nei konferenisi whaamanuia ina. It's a very Ia, blessed conference for whaamanuia ina us. nei, le mawhaina ngalo nei tausanga. You will E se never mai forget fo'i this mai year. leisi tausanga le la. It's very And different I from the really last encourage conference. all of us, please make an effort to go to 2027. It's the Whamalosi au 4th ia te oe, of ia whaiso July. taimi e te alu e lua E whai o ele fixu. le konferenisi na. E whai lele o le konferenisi, it's e apalai umai a tātou. All of Conference is us. for all of us. It start from the old to the young, the youth. Mai We lava were tangata all matua, blessed se o'o lava in i the se nei au pito i Jesus. konferenisi. Whawhetai le atua. And I've Thank seen God for this the one. mighty hand of God in the Bava nei ai ai le konferenisi matautia o le sa aolofo le matou iai. atua. Amen. And we came back encouraged, ready to serve God Foi in mai ua the whamalosi next awina, level. ona foi E e te mele au yo i o le ye atua, lau i lau lesi au mawhai. nanga i le atua. O te tauna tatou wo o ai nei tau sang le wa afal sa valinga nei tau sang. We are coming We to don't the know half how of the fair year. e a fia mai ai Yesu. Let's serve the Lord with all le our mea hearts. tāua sau Yesu fa mai amu ia le tangata au na sau Yesu le nga lua pea. Blessed is he who still serve the Lord au na whaatale until the tali Lord comes. e whaatale tali si tianga o lau au na e nga lua pea. You have to keep As on we working wait for the until the rapture, Lord we comes. still need to serve God. We still have to Amen. work for the Lord. Hallelujah. Le whamai i le Roma e valus luas fumaleiva. My God foreknew you. He Nei also sila fia oe le predestined you Na tō to fia ma conform whiwhilia oe to le the atua. image of His Son, Jesus Christ. O E mea ala la ia ia Iesu le na Keriso. whamatala atu e miskopa. Mea uma na le kawa te tonu le whai upo le nā. Ona o le me peana tato whalonga so o le apostolo tala noa mai ai. E te tauna tolu vai te tū wai. Ele mawhaina e tū vai tasi te pa u wai. We need to stand on our That was the three-legged tools. mentality in kako whaolaina mai lo tato whalongo ai. We need to But come we out need of to that change now. mentality. Amen. Kasi langa ele mawhaina tato whaleanga ngai tato mai nei. Tau su ene tupe e whai e mea le lotu ma mea ministry. We need to have some money. Amen. E whai Don't ele try ngan to wenga le spiritualize tua. everything. When you come to serve the Lord, but you're looking for something to serve E Him. foi lele e miskopa. Amen. Ale nei konferenisi a te awa ia. O ka se te leo se whaamanianga, whaaleanganga. La matanga mea konferenisi se ia o le po muli muli. Oh, we were so blessed. We have seen the anointing of God in the house. Wale sila na me lo te whea te oto. E se alo mata atu le live. Yes, you can watch the live. Pa e se mamao ala le atmosphere lo no for te tonu o le mea lai whai konferenisi. Amen. And to be part of the crowd. A different experience at all. From watching the live, you can watch the live. Ele te tusa malo no for o ma receive. Mai le upo le atua. Amen. It is very different to Amen. watch from the live and being Whaftai le attentive atua at the le meeting. whaongaina o nei tatou mātua na sa foi lea statu Thank tina. God for our spiritual Ia e parents loi for sa their tala time noa i le and mafutanga the le calling of wina. God in their lives. I le asto na i le aso le nasa whai ei whaamalosia. She always hammered this, your identity in Christ. Mea Your lava lea e whapenana identity in tautala Christ. malosi e le tatou Ia tatou i tina. loa le O lo tatou whaasinomanga ia tūlanga. O lo Keriso, mo lo tatou whaasinomanga tūlanga ia ia Keriso. teia. Amen. Hallelujah. Ia o te leo seminar mananaia. Even on Saturday, sa whaie master classes. Master classes sa e alvaenga le worship, e le vaenga le media, e le vaenga le audio, e le vaenga sa whaile intercessor, me whapena e business. Pule ala o ele vaenga te aluai. But what I have learned this year again, ele mea la leo le worship. O le worship e whaonga tātou le tabernacle worship. What I really learned from there when I attend some master classes about worship. This is another thing. E pe ese mai le worship center e tele mi mita ai. I pe ese mai le worship center from other denominations. This is why It's the worship way center they is so worship unique God. and different from other Amen. churches. It's the So, way we worship God. This is another thing. So for you, mama, family, see, hello, loto, family, ole worship. We really need to make sure that God accepted our worship. Mauti noa o talia le atua le tatou tapua inga pe awhai. Amen. We can sing song, yes, we can sing, we can dance al fesili. O talia le atua le tatou tapua inga.
only when we do it from our hearts, like sa ili ai le atua. Amen. The way that we worship God, make sure we enter into the Holy of Holies. Amen. Especially sa famamafa for ye worship leaders. Worship leader le whainga kako worship. So we as worship leaders, e te me tātou te o mai e tangata le mamalu, make sure that worship will enter into the throne room of God. Mauti noa e ta lia e le atua tātou tapua inga pe a whai. Amen. Pea whan tatara noa tātou mātua i le whainga le kako worship. So it's all, encourage umai a tātou i le whainga le tapua inga le nā. Amen. O mai fwele au tala vau, o ka se mānai o le youth session. That whole day o seminar whatatau le au tala vau, o le po whailako rally, the youth rally. Pa o whamaya le youth, but everyone came. They all came, i mga ngā umia umai ka ngaka le iai. Amen. Pa pēna tamati, whamai fo le youth, alele pitu sina to o tele tangata matutua. But thank God, na wa ye sava no fa pena mo na whanau. Amen. So that's why if you are a youth, make sure you plan ahead to go to the next one. O ka semana ia Koneferenisi, they came back getting ready to serve, getting ready to soar high, getting ready to roar like a lion. Amen. Amen. Hallelujah. O ka semana ia, I have seen Samoa mana ia foi Samoa la toa. Aiona faapea le falesai malulu, ia atu le taavale malulu, alu atu le fale malulu. Pe ua ngale ka iko Samoa le ka ke iai. Lai faapea le ka ke ngisi lai, but the last day, o matou e ese mamai mea malulu. Now I know, now I realize, o le ke Samoa. O le lawa o Samoa lo fulu. Ai o Samoa mana, ia Samoa. Telo fale inga mana na ia Samoa. And the food, there's heaps of food. Heaps of food. Fewe ai mea ai Samoa. Tele leo mea ai Samoa. Ia, ese ala fale inga. Ele iai mua le taimi la le te Samoa. But going back o kolma ngai o fale inga Samoa. I am so proud of Samoa. Ala file mua Samoa. Le alofa mai Samoa ia autou. Le fieva ai me Samoa. Lua felus full malfitu. Io, la file mu Samoa, tātou ia inele whawewesia fo Samoa, pa Samoa ia la file mu le leanga tangata. Au tātou wale nei whafone la whawewesia fo la tunu. Au lo manuia Samoa leanga le leo le atua. Amen. So thank you everyone for your prayers. Now we are back, getting ready to serve God for the last few months of this year. So God bless you tonight. In Jesus' name, amen. God is good, and all the time. We would like to thank our Heavenly Father for bringing us here safely back from Samoa. And also, we would like to thank our spiritual father for giving us the opportunity to share what God has touched our hearts with during our conference. My experience at the conference in Samoa was really breathtaking. We had the opportunity to join the mass choir, and we met a lot of people from Australia and in Samoa. But not only that, I felt like my spiritual walk with God grew more than it was before. I'd just like to talk about Friday's seminar. What I've learned from Pastor Paul Aluali'i was what he taught us was about godly relationships. Ia tala no mai ai fefe au ia Paul Aluali'i e winga I mo meo whainga wō po mafutanga. The message that I got from him was for us youth to not grow too fast, like live our life, but according to God's word. Ia, lui tauina I lava mātou talavou I whapenana ua mātou te vave, ia vava ai leile atua I le awala I whai ai.
don't copy what other people, or what we see other people do in life. O mātou te whaataitai fuai me lai whaia isi tangata. Another thing I've learned from our worship was that Te le foi se mea sa au ina mai tulanga o le tapua inga po le worship. we shouldn't let our worship be a religious thing, Ia, wala le whapenana o ina mai tulanga e lau vaenga ia tai tai avi inga. but a close relationship with God. E te tau ana lava se mawhitanga ma le atua. And what that meant to me was that O le winga le mea le ia tau. it shouldn't be a one-day thing, but a lifestyle. E le na se mea whaia se aso e tasi a o lo soifuanga a toa. So I'd like to encourage everyone here today O te mana o e whaamalosi a te o nia fiafi. that we should all go to the next conference in 2 years Ia, tau ma whaia tāpena pena mo lesi Koneferenisi. and build our faith together. Ina e whapenana tātou wo e tau te wawa ai whatasi ai. So I hand it over to Say here to say her testimony. I'll be talking about David. On what he talked about was how can we live according to God's word. So like I put myself to this because like I asked myself, Ia, iei mena ua o ina mai ai, e se taupu faapea e faafefea na o wola pe how can I live for God? Fea na o wola mo le atua. and like I asked myself this, how can I live according to God's word? But Ia na o fesili lava au ia tau e faafefea na o wola e tusa ma le finangalo le atua. to me, living according to God's word is not just by hearing the word of God, by doing it for our good, and you have to be a doer for God's word. Ia tau lava ia na ua o ina ai e le ngata o na uloa le afionga le atua, pa i avea ua stangata e whaitau ma whaia le upo le atua. And God's work. Ia mga lue ngā luenga le atua. Yeah, and I'll give it to Candy. Okay, God is good. E lei le atua, God is good. e le lei le atua, And all the time. taimi uma. So I would make my testimony short and sweet. Tau whai whapupu atu ina ia mata ngofia ma le lei la tau tinonga. So the youth rally on Friday, Pastor Siangini spoke about the double portion of the Spirit's anointing. Mafutanga lau talvou i le polas wharaile tal noai le sunga evangelia siangingi i le whau unga. The message reminded me that the double portion isn't just a blessing. Whamanatu mai a te au o le whaaluaina o le whau unga i a te au o le whaamanuianga. It's a deeper fire and a great move of God's Spirit. Afio le ngang pa ia ma ola mo le atua. You don't have to have it all to receive it. I le te tau mawhaifo i le na ia whapenana iai uma mea ia i a te oe. You just come as you are, Sau wā pe o le mena i te iai. and it's the Holy Spirit who transforms you. O na whaia le ngang pa ia suinga i a te oe. What really moved me was seeing not only the youth, but also parents and grandparents hunger and eager for more of God. Se mea na silina lui tauina ia u o lo vava ai le isi talavou le ngata i leo ta mā matina mātutua ma e mātutua i le lato ngā lala i le nganga pa ia. And I was so thankful and blessed that I got to experience and to be in that atmosphere. Wa ulangona ai le nganga o le whaafitai ina wa o maua le avanoa o te iai le whaunatanga o te malamalama i mea o te tupu ma mea o lo whaia i le nganga pa ia. Just like Valetsualine said, it's different being in the atmosphere and watching it on TV. O le mea nai leina ese mea o lo mata atu le TV ma lo nofo ai te tonu le mea lai whaia i le mafutanga. And I do encourage us, Mangere Worship Center, to attend the 2027 conference. O te whaamalosi au ai whaia i tātou le kātou e kālesia, whaiso taimi e te tauna e iai le Koneferenisi lua olua fitu. And that is my experience. In Jesus' name, amen. O mea nana whaamanu e ina ia ue le atua a o iai le Koneferenisi. Amen.
my experience with the this year's conference, it was so great. It was a blessed conference. Mea sa o ina ia o il Koneferenisi o se langona fia ma se whamanuianga le Koneferenisi ia teau. And I'm so thankful that I got the opportunity to go O this te year. whaafitai ona le awanoa no o walu ai mo o whaawai le whonotanga. There's so many things that blessed and touched my heart from this conference. E tele mea sa o ina Koneferenisi sa whamanuia nai lo tangata. But I do want to share one thing from our youth conference. Ai tasi le mea te fia whaasoa atu ai o le mafutanga whaalau talavou. One word that stuck to me and that God put in my heart Tasi le upu un whapenana tu maupelo o loto na tu e le tua was time. o lo taimi. Everyone say time. Taimi. It really challenged me to think about what I'm doing with my time. Lui tauina ia po le ala o mea le whai le taimi. You know, time, like what you do with your time is really important. O le ala o mea le whai lo taimi le whaongaina e tā ua i le tua. And from this, I encourage all of us to look at what we're doing with our time. O ina o ina ia au, o vatu se lui tau na ia tātou toi vava ai le whaongaina o lo tātou taimi. It's important to spend time with God, E tā ua le whaalo lo taimi mo le atua, reading His Word, pai taula na fionga, knowing His Word, i loa le upo le atua, understanding His Word, sa vali ai le upo and le atua, applying His Word. mai whapenana i ola ai le upo le Just like atua. Say said, let's not be hearers only, but to be doers of the Word. O nei avea o na os tangata e whaalongo le upu, ai avea o os tangata e whaalongo ma whai le upo le atua. And yeah, we're just going to sing a song that really blessed our hearts, a song that was often sung at the conference. Ia la usi o se mātou pese o se pese na whaamanu i nai mātou le Koneferenisi. And it's basically saying that no matter what trials and circumstances you go through in life, O alava lui tau ma mea o loo whapedana tātou ui ai leo langa le nei, that we have to keep going through, keep pushing through, a ngai pe i luma, mai alu pe i luma, trusting and believing and having faith that God will bring us through. whatuatua mai talitonu i le atua o le atua na te whataunu ina lau sāwalinga. I feel like going on. I feel like going on. Though trials come on every hand, I feel like going on. I feel like going on. I feel like going on. Though trials come on every hand, I feel like going on. In Jesus' name, amen. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Ia vi ia le atua le nea fiafi. Fa wau pele ngalue o le mana o le atua i le nea fiafi. E ala fo i se fa asoa ala fa nau sa o malanga i Samoa. I would like to say according to what we noticed from Samoa. E fa fitai ai fo i lo loto ia te otou fa fe au to ina ma le loa loa le kalesia ona o tau tatalo wa mwhai ai ona mātou o mai ma tātou whelo ai ona o lona o tau tatalo. Acknowledge and thank all of you, pastors and elders and all the whaletuas, all of you that they were praying and support us while we in Samoa at the conference.
Ia, e tele lava ni mea e whaasoa atu ai. Ai o te iloa ia ua uma atu na whaasoa atu ai nisi o le auso le nea fiafi. I have so many things that I want to share, but I believe most of the things were covered by others that shared before me. Ai o le vaenga lava le nei e whaamanuia ia le atua ia te au lava ia. But this is the main thing that God really blessed me. O le mata upu lea e winga e le going higher to serve. Subject i le mea lea o lo wa ngai luma, ma ngai lunga e te au aunga. Ia, o le au nanga e te serve ai i le atua. Ai mai se fo i te tono o tatou a inga, ma mea tatou te iai. Your time and your moment to serve and honor God at wherever we are. E tele lava nei i tu a inga, mea fo i neu te whawhitai ai i nei o tatou mātua whaaleanganga. Still acknowledge and thank our spiritual parents. Ona o le mata upu fo i lea lena e whai fo i le tatou wina, i le tatou fo i Mother's Day, pe o le go higher. Because it was the same subject that we learned and was taught by our spiritual parents for us from the winner and for all of us at the beginning of this year. Ia o le e momoli atu ai le whawhetai i le atua. Ona o le au wina lava o tātou e ala i lana upu e tātou te ngalulu e ai e le ngata i te tono lana i kalesia, te tono ministry o lo tātou ngalulu e ai. Ai le ngata i leo tātou a inga. That's why you have to remember and thank God for all the time that they spent to teach us and to develop us according to the Word of God. Ia, ai se e whai atu lava le whai upu la le e fitu. Le salamo le e fitu lima whai upu e fitu. Psalm 75 verse 7. E faapea, a o le atua, na te wha masino ina, o ia na te wha maulalo ina le tasi, o ia foi na te wha ea ina I lunga le tasi. But God is the judge. He puts down one and exalts another. E wha manuia ia le atua, ona o le nau o tātou tai o le ekalesia, ina ia tātou ngalulue a ngai luma. It really blessed me because of the heart of our leaders. They eager for us to know how to move on to serve the Lord and moving forward. Ia. O le nau ta inga fo le nau lo tangata I le nei fo I o ngā tatono o le tausanga. Ina ia o ngā lue awale fite pate paai. Ia ngā lue mo le atua na te whamanuia ia te oe, whamanuia ia te au. Ai mai se I tātou uma. That is the willingness of myself so I can keep on serving the Lord, not to look at each other, but look according to what the Lord has said for me to do. Ia, o se whaasoana e nei afi whamanuia tele le atua, ne kāresia whamanuia ia I tātou uma o na swapa Yesu. Amen. May God bless you tonight. Hallelujah. Hallelujah. Patia wao ile atua. Give a hand for the Lord tonight. Hallelujah. Ya vi ile atua faafetai lau tatalo. Thank God and for your prayers. Tai for intercessor and prayer warriors. Thanks for all the intercessors and prayer warriors. Male kalesia atua sa tatalo matuan tuina atul fontanga sa lo fai vai le kalesia. And the whole church for your prayers to commit the service and the conference while we attend this year. Ya lela pol mau mua tule atali se minute le tas ya no fa matu le le sima ono minute ya pat wao ya Son Albert Hoppet will share something first, then I will finish it. Talofa lava everyone. My name is Herbert and I'm here to share my journey to Samoa on the 5th of July. Greetings to everyone. O Hoppet, o sau e whaasoa atu se mea lelei I la umalanga I Samoa.
I attended the Worldwide Worship Center conference. Na o awai le Koneferenisi le Ecclesia Worship Center Worldwide. Throughout the week, I learned a lot, but the day I'll be talking about is the youth. Tele me wa o ina ai mea sa whaia I le yaso atoa, ai o te whia tala noa lava I mea taul au tala vau. Friday was dedicated to youth and young people just like me. O le asa whareile lava ia na whaapinana whaapitoa mo tala vau, e pei o tangata la iti e pei oa. We had seminars and identity and faith and peer pressure and how we live for Christ in everyday life. Ia o mea ia no wa o ina mai semina e pei ona whailo atu. After this Friday, Sunday coming up, it was the closing. Ina o uma le asa whareile ia o le asa sana so ai. The room was filled with people and people clapping, singing, and dancing. Na matua whaatumu lia le falsa I le aso I tangata I tapua I pati I masiva mavi I le atua. I could feel people being joyful and being happy, and I could really feel the presence of the Holy Spirit on this day. Na ulangona ina le oli o tangata I tapua I ma ulangona I foi le iai o le nganga pa ia I le aso le I lunga o le stage. Coming to this day, it was a very new experience for me. And when I came to the altar call, I would see people run to the front because they were wanting to be prayed for. O se langona fia ia tau ono se taimi mua lea no walu ai na ia tau nau ta inga o te tamoe I luma na ia o maua le te talo mai tai. This is my personal experience and what I've learned. O se mea lewa lea na o ina mai au na o maua mai Samoa. Seminars taught me faith, leadership, and skills in a deep and practical way. A o ina mai au I seminai mea tau tai. Master classes show me how to participate in worship using my own musical and spiritual gifts. Ia o vasenga whaapitoa na o ina mai au I wala au o ina ilo tangata I le au wala te ola I mo le atua. I felt the presence of God in every praise and worship session I Mea umalav sa o iai o awai o te langona ina lava le awai o le atua. From my experience, this is what I've learned. O mea la nei na o ina mai. Worship isn't just songs we sing or music that we play. Tapua inga ele na ni pese tātou te pepese ai po na o le taina o la au. It's something we live for and it's a service. O se mea tātou te ola ina ai, ma tātou au na I le atua. So I challenge you, let your worship be seen in every act of kindness, serve boldly, love deeply, and live fully. O le hui tau lea mo atala vo uma, ina I loa e tapua I le atua I le soifuanga e te ola ai. Prophet, I love everyone. Thank you for listening and amen. Thank you for listening to my sharing. Ia via le atua. Praise God. Ia tele ia mena ua. Whaelo atu foi le atali. Hallelujah. You already hear what my son was sharing. A matal ne usu ngā whono I wai wāwenga an whai le atua. When the conference started, I saw miracles during this conference. O me mua ana peina whai mwhala velave tūlanga tau whāsoa al seleni. The first thing that really annoying was about the financial side. E whai mai le upu le Paulo le kalesia Roma ta upu e valu whai upu e luful valu. According to the word of God from the book of Romans, Whai mai whangalulue le atua me uma mole le leio e alolofa ia te ia. God works for the benefit of those that loves Him. A mata lava ia whai wāwenga le atua. O le vi inga lava e fo ia te ia. Before we call, we see God doing miracles. O wha mai e se tasi fo i o tu whawhine ia se pāse se taungo fie lava mō maua malatari. One of my sister, they offer me a very cheap fare for us, for me and my son. O tari tonu le upo le atua whai mai e alofa i o fili, e whai o e ita ia te oe. I believe in the word of God. When you love your enemies, those enemies A tonu alo fili help na you. e pei e se ato e alofa mai ia te oe. Maybe your enemy will hardly love you back. Ai e tapena e le atua le isi tangata. E alofa mai ia te oe tau ilo wanga le isi tangata. But God prepares someone else to reward you according to what you do for the others. Tapena e anga ia tu Samoa vanoa mai le ainga o seo tamai mo taa. While we get ready to go to Samoa, our family in Samoa, Avanoa
le ainga o se o lua ia lisa. There's a room available for us in Alisa and our family in Mota. Ai ava noa foi le ainga o se tina I fasto uta. So as my mother's side in Fastoa, there was a room for us O to. vai atu tolu ia ava noa mo maua le manga ia tu alele I otu I I Samoa. saw there were 3 available rooms for us to go before we left New Zealand. But I thank God because someone was looking for a place to live when they go to Samoa. I tangata nei e whailele tu sa ele o isi tangata o tele la fo isi tu pe Samoa. But I thank God for some people that I never send money to them. Ai o lota pe o mele no fato o lota lo fai la tau mo la tau fili. Ile mele tate ola I nei New Zealand. But this is the reality when you love your enemies according to what you do here in New Zealand. Ona ta pena le tua matole lo fai tangata e te anga I atu. So le wa matua ready mai ya be uma mo oe. Amen. Then God will prepare someone else to love you while you get, prepare to go there. Ta pena fo e fai se ta vale fa nga o ya ai o fa mai fo e lua ta vale na o fa mai ya filifili le o lesitasi ya ai fa tai lesitasi. Prepare to look for a rental car, but there were already 2 cars ready for us before we go. Hallelujah. O di vaenga na wa wina mai tono le Koneferenisi nei e sa o le saunoanga sunga ya Reverend Tafa. Some of the things that I learned from this conference that goes well with the words from Reverend Tafa. Fa mai Tafa e se alo mata le TV le lakapi. It's very different when you watch the TV watch rugby on the TV. E se lo walu I o le stadium le ta alo le lakapi. Then when you go and attend the stadium where you see the rugby. E se foi lo tamo e tonu maltoninga o e te ta alo lakapi. And it's also different when you go in the field with a uniform as a rugby player. Feedback po me saunoa e tangata nei le latou ia e se le tala tangata le talo. E se le tala tangata le mata malai. E se foi tala tangata le mata mai fani. So you already receive different free feedbacks from those aspects of, when you see things. Wa nga ia tu nei fontanga langona lava le famanu e ina le loto e mase lava le mana le faunga. I was so blessed when I was in the conference. I can feel the heavy and the anointing during the conference. E masani ia fo ia tatou I nei e tatou te langona le faunga le taimi o le autako. Yeah, we always experience this when here in our church during the altar calls. Ai fai mai lava e fua lava le famanu yanga le atua I lo nau I le faunga le atua. But the anointing based on how you desire for the anointing of God. No wa nga I luma taimi o vala au e mai lo mafau ma lo loto le fesili e faapea. I always respond to altar call and I question myself like this. Le al mafuanga na leina e sau le Koneferenisi. What is the reason why I attend the conference? Ai foi le te sau e sui tu langa e Koneferenisi. And who are you going to replace in this conference? O malingi ale o lo I mata mo faapea I fo lo loto. I was a bit cheery and I think of myself. O lo tu mo se to lua mo se fanau. I'm standing for my wife and my children, O matua mo uso mo tu faafine. my parents, my brothers and my sisters. O la wa nanga I tono le vasenga o le to ina e mase foi o ministry o lo ngalu e ai. My commitment in the eldership and in the ministry that I serve the Lord. Lo falongo le pe e fata ele au se pa lo vai le mana o faunga. I felt like I am washed by the power of by the waters. Ina o pa u la lo I lungo le temina faita talo ia I mato. When I fell down during the prayers, Falongo ina lo tino wale ini po ngaivi. I found that I'm boneless. Pe wa melt foi ngale lo kingo. Ngat ka kia. Looks like the whole body Kafia was ku mai ai lunga just nothing. Ai kwa le se malos. Trying to stand up, but I can't. Ngalo ka fafkai ai le atua mo kalango inga le pai mai o le mana o le ngang paia. All I have to say, thank God, because this is the touch of the Holy Spirit in my life. Ia au nanga titele na sau no tatu tama fa le nganga. So many things that our spiritual parents was talking about. Fai mai o le o au nanga o le fausanga o tai fa le nganga po le spiritual leadership infrastructure. Awala o ina I tono le kalesia. Tai le sunga ya le uli fai mai au nanga le vai mo mia el malo Samoa.
au nanga tau el tise, au nanga tau aonga, au nanga tau soifua maloloina, o me mo bia el malo. All those services that really require in the governments, like the water, electricity, schools, educations. Ai mai le au nanga fale nganga. Fa mai o leile feso fa fa po sutasi na fa mai lo ye apostolo profeta fa evangelia ole fa fe au ma wa po fa yaonga. But service in the house of God, you can see the fivefold ministry according to Ephesians 4. Ale ai au nanga tele yal malo. E matuale manuia tangata lau tele. If there's no infrastructure in the government, the people will suffer. E fa pena foi lai au nanga tono le kalesia ale function uma me alo fa yale ngang pa ia. Ele manuia foi tangata lau tele o le kalesia. So as in the church, if these things not functioning in the church, the people will not receiving the blessings. Ese e dai meia e titi lava me o le wa una kava le siva ngai meia no wa wina mai ele peiole ole seminar na foi sunga ya sepi. Few things that I discover from the Pastor Seppi's seminar. Fai mai o lau me fai tu o le arena fa pe o le champion. Ele ilo o se champion ko ngol maya. What you are going to do in the arena, people will not identify you as a champion outside of the arena. E tenga lua I tu o le me lilo. Ele ilo atu la o nanga. You work behind, people can't see it. Ai saule tu ai sitia o le mamalu mana na faunga taimie. E te tu ai luma o tangata. But God will come and take you high when you stand before people. Fa me fa pe na mo tangata e champini. That is exactly like a champion. Ele ilo atu la na tole ninga ai o tono le maya ele alu fa pe sa iri sana sol champini. E alu o motinoa o I o tangata o man malo. People can't see how you train, but God will lift you when you come because that will expose what you are doing at the back. Na ia il fata o tona lu ful fa fa I pesfulu fa mai. A fai e te fa vai le asovale. Ua iti la valo malos. You can learn that from Proverbs 4. Ole se tasi ne o mea ta ua male fou la fa longo na ua ina mai le maftanga tama na fai e oi vai tele. Ole sunga la ya Pastor Ricky le I alisa. This is one of the new things that I learned from Pastor Ricky during the men's conference. Fai mai nala na vatu ele atua le taleni foi le tala foi le tama foi e tangata to tolu na ve taleni ole lima ole lua maltas. The reason why God gave you that talent, fa mai lana vatu ele atua ya te oi ma taleni ina ia mau ai sau polofiti po sau mea mama po sau tupe fasili. the reason why God gave you that talent so you can get a profit. A fai ele o mau ai sau tupe fasili. And if you are not getting the profit from there, Ele staleni la oi mea na. it's not your challenge then. Amen. O famanui na ilo lotu ona o te fia la vai fai mele o le kuka. It's really blessed me because I really love cooking. Ai na o kukala mai fangai fa nau male ainga. What I did, it was just for my family to feed them. Ai ina wa wina I tātou le fai o mo business. Ya matalo no kukam whātau. But what I learned when we were taught about how to do business, Lena mau aisi nau tāla. then that is how I start doing it, like selling things to people so I get the money. Mai I le seselen fai o sunga ya Ricky. And this is where I confirmed from Pastor Ricky. Fai mai o le mafuanga na vatu ele atua tāleni ya te oe. And that was the main reason why God gave you that challenge. Ina ia mau ai sau mea whaasili. So you can receive a profit. Ia na mawhala sau noanga sunga ya Ricky nai fai whiaue o tā polo. So Ricky was mainly spoke about those Yeah, mātou tō pastors e ai that fo. love playing golf. Ia ai pei ole mena whamanuia ia lo loto foi lele. But it was really blessed me when I heard it. Ai fou lau whalongo. God is new when I heard it. Sama mau foi lo loto le toi ngā waonga. I never think that I was going to receive this teaching. Lona winga la whapea o lai ia tāleni ia te oe te leo whaunga ina. So if you still have that talent but you're not using it, Whai mai e tele atu tupe maua mal whamanuianga e maua tangata tāleni ia. there's more money you can receive it. Na ilo o tangata foi ngai whapea le te whapea e te maua mai le poto o ina. Pe te whainga luenga ai. If you have that talent, you can receive more than the people that they always spend their time working. Ia vi ia le atua. So praise God. Ia o nei motu ngā awhana ele a ngai at for Koneferenisi o le mamalu ia o le atua le o mai a foi na molimau tō te le anointing o loto tangata e tapua i ei mavivi matua i
tua I maua lunga le la sanga o iai le sa'ilinga tangata male au nanga I tono le kalesia. The presentation and the standard and the quality of the things that we saw in the conference was very high. O le mawati mal ma GPS le sa fa ngai Samoa. O le sunga to ina ya Henry. O lo alofa me le uso mo tatou. It's a good time to meet Brother Henry in Samoa. O le time o le Sauniga po le ono le fia fai mai Henry. Ta kaunga ka ko ka ko esem fasko o faapea. Tsul. Pe ali o le ko le mai au kilangi ali I Samoa. Henry always encouraged us to leave early because we stay in first door. The service started at 6, but we left at about 3 o'clock. Fai o le fiu e su el kapak. A le fiu e su e se no foi tonu le tumu o tangata. Because if we're late, you hardly find a good parking and you hardly find a good seat because it's a very full place. Ile nau o tangata o matua I fa afetai le atua le tau te o mai le o iai le o whaunga ina I sino fua ia. Amen. I saw and I knew from there the eagerness in the heart of people. They're hungry. They come early. Tele o taimi no nofo ese malatali o le mea e mawai se mea te nofo ai fa mati a kono o I a le mana o ai ia fafo. I hardly sit together with my son because there are so many people. Wherever you find a place to sit, that is for you. Ia mea na wata molimau ina. Faafetai le atua le nau o tangata. Ia male e kale sia ua. Tupu tala ulau. E ia isia u na iau tei. Le la wha uma tuloi. Yeah, I will finish with this. E isi o te ina a inga o lo tinai I fasto tama a inga o lo tamai mota. I have some family members from my father's side in Mota'a and my mother's side in Fasto. Au tele malanga mai New Zealand o mato feola fatasi mo kasensia. Before I came to New Zealand, we lived together with them. O le matua fale tonu o langa. Their lifestyle is so bad. Ai wo te o te aluatu fontanga. But when I went to the conference, it was a surprise. It was shock when I saw them. Because they are serving the Lord in the church, full time in the church. I thank God for how He converts people. They come and serve the Lord. Especially my cousin from Fasto, she is a deacon. From all of her life, only Elder Penny knows her well. Na malingi ale ona loi matawhai atu tate le to e fia tala noa le nao langa. Ta whawhetai le atua. Le wa ta whelo ai le mamalu o le atua. We were crying together and we just remind each other we will never think back of that lifestyle. Te le taimi tātou talo tu le atua tātou a inga. E ngā lua e lava le nganga pa ia e wha. E o ia le wha o le tanga. The Holy Spirit is still work, remembering our families. So anga e tu ulo a inga e maise. O wo mai masani le tu o ele tali al faltanga e saudia la vai le tu ala wala swafa Yesu. Amen. Amen. God is good. Leila tu. Hallelujah. Tele me fia so ai. So many things that I want to share. I honor that to tell me. But because of the time, I will only talk about some main things. If you want to go and attend the conference, don't just go like you just go to visit. You have to go with all your heart that you are going to receive something. Without eagerness to go there, you will come empty. Come with something. Come and bring something. Thanks to our prayer warriors and prayer intercessors. As you already heard for some of the things that was about to happen. But because of your prayer, everything goes well. Thank God for His goodness. The opportunity that was received
from our spiritual father, Ai mai se o le leadership o le kalesia, especially the leadership of the church, o te au nai to serve i le media. in the media team. Whaftai le atua, Thank God, toi titi ama I maunei mea o te alu maa o le tunga mau. nearly waste those things when God calls me. Ai le pasi atu le situpulanga. But I didn't, pass it on to the other generation. Ina ia whaalau te le ina I le whinangalo o le atua. So we can extend the will of God. Sa ule loa o te alu se me whapea. Another thing that I will be attending, Ai whaftai o no le avanoa wa mai le atua. but thank God for the opportunity O te whaasoa ai. that I have to share. Ma o tuwha atu ai. So I can give it to them A wā na whaamanuia ia o le atua. because God blessed me E manuia ai fo I le to istangata. bless others. Whaftai, Thank God. whaftai lau tō te salo. Thanks for your prayers. Lau amata atu I le kapaka. I start from the car park. E luatu lolo ta vale la alu tapaka. When I was about to go in the car park, Ai ba ai la o le attitude ti akono. you can see Deacon's attitude. E te mali e fua ia. It's very, O le whainga o le leo, e mali e fua alau loto. Ne o tau whaafonga I le theme, Christ is the head. you already heard about the theme, o Yesu Kariso, o le ao le ekalesi. Ai ola o wa ai I le au au nanga ti akono le kapata. But the way I look at deacons, the way they serve, Se mea le lei o le ekalesia e taitai e le atua. it is a good thing to know that the Se mea church le lei o le leads by God. ekalesia e avea Yesu mo na taitai. What are good things to allow Jesus at the head of the church. E te ulu atu sono le farisa, When you enter into the house of wa God, lava oe I le au au nanga ti akono. you had enough from the Isaiah? deacon's ministry. Their attitude is so amazing. Ona o le au nanga ti a kono e whaamali Sino e mai nai oe lo le me loto. ke pakai, They can direct you where to park, pa ta lofa mai a te oe, shake hand with you, ma wha manuia mai a te oe. and they bless you. E te ulu atu lai te tonu, When you come into the house of God, ua matua mali alo lotu. you are very E blessed. sau le launga, Before you receive the word, wa e lava atu ai fafo. you have enough from the deacon. Aisa, Why? Christ-like maturity. O le soifuanga e pei o Keriso o lo soifuai. Whaftai le apostolo o whailangi le wholaunga. Acknowledge and thank Te Apostle mana tua William. asia na tala whapea. Still remember what he said. Whawhanga mua tangata, Feed people first, ona saura o le tua whamanuia. then God will come and bless. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tele anisi mea na whio o iai. O lau tau mawhai e whapupu. E se mea na luki e ilo. Lau whaalongo ile launga le apostolo. I have learned from Apostle there was something that challenged me. Whai mai o le povi le si tu, Say the ox on the other side, o le leona le si tu, the lions on the other side, a o le aeto le ilunga. and the eagle up higher. Whai mai la le upo le apostolo na pina tuilu. Tau waia. But what the apostle said that really Whai mai- challenged me, E malolosi atu, o nisi taime e malolosi atu leona whawhine. sometimes the women's lion is stronger I lo leona ta maloloa. than the men's lion. A mata atu le so, From tonight, o le a au tau mawhai, I will try, e te whit le upu lea. if I fire ina le upule, Ina ia malosi pea, le So I te can ona praise ta God. maloloa. so the men's lion still, roar like a man. Amen. 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 Moto anu ia u le upu lea. It really challenged me. Matua i lu ia u le upu lea. It really, really challenged me. Hallelujah. La fa mun muli atu la le. Tasine tele manana male sosia o la unga sunga I fa fenga. E sele manaia. All the words and from the speakers E le is ai se very, upu tau fa amazing. matala tala atu ai. I can't explain Amen. what I heard from them. Ai ai le testimony il polea. But there was a testimony on that night. Na malingi ia u loi mata.
that really O le makes me cry. testimony ale faifea au lea mai Afrika. The testimony of the speaker Uma from testimony America. lea a ufusia le faifea au lea fafole o le farisa. After he testified, I hugged him outside of the It church. is a very powerful testimony. O se tautinonga sili o na matango fi. Whaftai lau te talo. I thank you for your prayer. O lo tātou te talo pēr mō lātou. We keep on praying for them A wā tātou te leo whaatino ina ngā luenga. because we are not doing O what lo they did, whaatino e lātou. because they are activating the word. Aina o whaalongo ina. But I heard Le mata utia o le a o le atua i Afrika. the mighty hand of God in Na o le Africa. atua lawa. Only God, E mawhai o na suia. He can change Loto tangata. the heart of people E whesosoani i a lātou. to help them. Whamaila na tala. They said, Na o e oka mai se mea ai mō. Wa o lātou le whawhanga ina tangata. this is the missionary in Ai ai se South tamaloa. Africa. Because they are feeding E le people. whaola ina. If there's anyone that's not O le saved, tamaloa e tapua inga fo i lea wha mosalama. those are the ones that they A worship wali Muslims. liul e le atua le loto le tamaloa lea. But God converted E his whai heart. pisinisi. He is a Whai businessman. maila na tala. He said, O le a o sapala ia mea ai. I will come and Mo support and o supply tau. all the food for you Tau te whawhanga ina ai tangata ia. so you can feed these God is people. good. Ele leila atua. Na o le atua na te mawhaia mea ia. Only God can do Na o this. le atua na te mawhaia mea ia. Only God can do E le this. mawhaia se atamai o le No tangata. one can do it. E le mawhaia se poto o le tangata. Not from a wisdom of a man. Na o le atua. Only God alone. Te leo molimau mātango fie o le molimau lea. There are so many testimony, wonderful Na whale things. pui ai ala whai whiau. This man was in prison Ona le lato open air na whaia. because of what they did. Ai na watu ale o leo. Tau fia. Ta ofi le open air. Ai avel whai whiau loka. The police came and arrested him while they were proclaiming the good news for Whamaile all whai South whiau. African. Whato a o ale ia ia se meta o se fefe. The pastor said this is the first time they fear, Peita iane. Saanga le leila wale atua. but God was so merciful. Saanga le leila wale atua. God was so E merciful. le ngata ele na. Not even that. A se tasi foi e pule i le company. One man that he owned a Whale o company, loe. A mai ai mea ai. the one that supplied food, Na whaalongo malita malo ta no malon tōlua. the man heard him talking with his wife. Ai te ua whamalita malo o e pule i company lea. The Dal mena businessman to te said, I am the manao. owner of this company. What do you want? Mātou te mai a watu ni mea ai mo i lātou. We are coming to buy some food for all these people. A te malo awal pole. Lela o watua mea ai. The man said, don't worry, I'll bring the food. God is always good. Ele leila vale atua. Ele leile atua. God is good. He can change the situation. E suia le atua No sisi matter what the manga. situation. Ele a whaina po le altu He langa o can iau. change it. E ne whai e suinga Na le le atua e atua. whaina liua. He is the only one to O change it. tia lo loto i upu ian lafo. Tunga i whawhenga inga. I felt in my heart what the Ana pastor oa. said. Ta ilo pau te mawhaia. I was thinking of me, I will never do it. Ana oa. Because if it is me, Ta ilo pau te mawhaia. I will not do E it. moni ale upo le atua. The word of God is true. Ta ua o lo walu malo usta. Just obey and go. I will do the rest. E whai le atua mea uma. The only thing God wants you Paulava le mea mana o iai le is your atua availability. o lou avanoa. And God will do the rest. Ona whai le atua mea uma. Can you say amen? Hallelujah. Hallelujah. Whawhetai mo lātou. Thank God for them. Tō walumin ia missionary ia na. La sauni o. There are other 8 missionaries that Ai are wa ready ai to ai le go. lafo tangata ile. Le aso le sa ili e se lātou tupe. People, Mo lātou pasese. they offer money and they pledge more for It them. was amazing. E matua o fo fongia. Whawhetai me whaia e le atua. Thank what the Lord has done. Na o le atua na te whaia mea ia. Only God can do this. Malingi o uloi mata. I was Ele na le crying pau i o tala. because that's not the only thing I can say. Tele na wai. There are so many things. Whamatwa whea o nisi tangata e o mai tu tonu ma au penga. The pastor said they came with weapons. E o Some mai tu people, tonu le lotu ma au penga. people came in the church with weapons.
O la sa u whaalongo pe a whapea o mai tangata I tonu mau penga. What do you think if these people come in the church with weapons? Ele o sefe. It is not safe. Ai whawhetai le alofa o le atua. But thank God, Only God mana o le atua, can do anything. e mawhaia ona ia whaia E me. le mawhaina whaia le tangata. E lei se tasi e Ai mawhaina. mawhaia le atua. But God A can watu do sau it. pati le atua. Ave sau pati Moi le latou. Whaamanuia tele lava le May atua. God bless you all. Please, looking forward for the next one. Mawhau lesi whono, lua o lua fitu. That's all. Samoa Iulai. 4th Lua of afe los July, fuma le fitu. 2027. Sauni e te alu le whanona. Get yourself Te le nisi prepared. mea. Get ready to go there. Yeah. Whaamanuia tele le tue lau whaafonga ne. May God bless you all Via tonight. le. Se tu whaatasi o atu e whaatesi. Ave spatele mo sunga ya vui. O whaali wina o molimau le fiafi msalo vui le la amata ina molimau le vai asfo. Ona o le tatou taimi ua fiua tau fiofi atu le ona ua ngaru lue mai le ona e pe ona e ne fiafi. Yeah, hardly want to, it's very hard to stop the lions. Keep coming up. Na o matua inga lue mai le nganga o le atu ai. The lions wants to roar. Sana vai aso foto vava ai pole ase tulango le o ye le ona ia le molimau le fiafi. Look forward for the next week. What the next lion will come and do. Au ngai mai la fai pes. A me The te le team is tu coming ai up. ai le fiafi. Ave spati If mo they le all atu. come up. Hallelujah. Hallelujah. Ana wai fa fonga I molimau. Ile ne ia fiafi. You witnessed and you heard all the testimonies tonight. Nga lue le nganga o le atua. The work of the Holy Spirit. Le nganga la vole o le oti o lo fa pena nga lue fo ile ia fiafi. The same Spirit is working tonight, Moli mai se. Ave ai mo tatou. ready to bring something for us E fa pena ona tatou so I fua maola. so we can live accordingly E tu sa malifina ngalo le tua. Ave lo se to the will patele. of God. Mo le atua le ne ia fiafi. Hallelujah. Patele e se pati mo ia. Hallelujah. Ie te vivi ma whamanu I le tua. Mea ua whaia le tua mo oe le ia fiafi. E ala I lana upu e pe ona molimauina. E anga le leo le tua. I lo uso I fua mo lo tātou wola. Hallelujah. Poi le vi inga I le tua. My soul does magnify the Lord, and my spirit praise His name. Even death could not hold Him captive, even in the grave. He is Lord. Even death could not hold Him captive, even in the grave. He
the Lord has done for me. He healed my body, saved my soul. He healed my body, saved my soul. He healed my body, saved my soul. Baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Hallelujah. Hallelujah. Wamato bibi. Wamato pepese. Wamato alalanga ile afiafrene. Failolo matau tia malau siri ese. Me wa fire ile soifuo la fa nau malawe kale sia. Ai mai sole mato wola. O me lele yo me mata ngo fio la fa uma. Longa lue mayanga paia. Wamato alalanga fia ile afiafrene. E vivi ma fa manu ya te oe. Fa fetai molimau. Molimau wala I lo walofa. Molimau wala I lo lelei ma lo fa mahoni. E pe na fa fofonga ma mato fa longo ya ile fia nei. I me matau tia wa fai ale atua. I me lelei wa saunia ma ta pena ina. Mole manuia o ngaluenga malawe kale sia maso lau fa nau. O mato vivi ai ma fa manu ya te oe. Awa mato iloa e tatau ya te oe le vi inga. O e lava o le atua e matua via. Awa o e lava le atua. Mato te whamanu wina. Awa e tatau lava ya te oe le vi inga. E tatau ya te oe. E tatau ya te oe. E tatau ya te oe. E tatau ya te oe le whamanu ma le whale tanga. Ole atua oe, ole atua oe, ole atua oe o sapa ota. It's a time we are to e whamanu ma whanene ina. It's a time we are to e afua mai a te oe, toi foi a te Manui na lo suafa e whababau. O le atua le lei o le atua alofa. O le tatau iai le vi inga le whamanu ma le whanetanga. La e oe le vi inga, fia oe le vi inga. E pale oe le vi inga ma le tae leo matou loto. Whawhetai lau upule nei a fiafi o matou boli mawina ma matou. Whaafofonga ma whaalongolongo. I lou le lei ma lou matau tia tama. Mea wai whaiele nei kusu ngā whono ma ngei Koneferenisi. Molimau ina loa ao e le pupu e te a apa mai whatau nuu. O mea lelei uma mole manuia o lau ngā luenga ma lau e kālesia. Le manuia o tangata e maiseo a inga. Po iai le vi inga ia te ola mātou te talo. Wha manuia, sio mātou ta mawha le anganga. Mātou mafutai. A matou malavalai ma le tina le atua tatalo iau whamanianga I lunga iai lau. Lau whaunga whatele tama. Poto le whalinga le malamalama le hao tawina o lau ngā luenga ma lau e kālesia o tangata. Whaamanuia iai lau, whaamanuia lau e kālesia. Tamam tina mātutua e o lava I alo ma whanau. Iai lo wanga le le iai au whamanianga. Iai lau whamalo longa I lunga e o lo maua I ngase o le tinu. Iai lau whamalolonga mamana whamanuia o e le atua. Whamanuia au ngā lulu e le nei afi.
Whaamanuia lau whai pesa mai so ti a kono ngā lului. Whaamanuia I mawhtanga pe ono te wino le nei malu. Ia lo wanga le leo la matou sauni e tua le nei whale. Pui ma leo lau e kale sianga ia tu I maota malawa le nei po. Sauina matou ulu se pai a lofi o matou vai. I le mana o lo toto ke risaunga le mu. Le anga ia tu I maota malawa le nei po. Malutia lo lato so I fua ma matou wola yo au. E fo I lava le vi inga ia te oi. To e tu fatasi o matou lima. Patele so vi inga le. Whaamanuia mai lau a fione nei a fiafa. Ia lava o lo matou atua le nei lo suafa Yesu Keriso. Ala langa le whanau ale atua. Amen. Si maulunga mai lo autam tau tasi lua tolu. God be the glory forever.